Yari na isab kami ima kay simpikot lombay ibang marayaw kakingay makabaksing kalamay. Jari niya ritanay ni palo kayon sa wabampay ni tukon kanda sumping bagon ang pabangli sabon karapatan kaukon. Jari niya hitok barta kang patarasol kaya mauduan kahalan sing kabudjangan sarta tawakon tay namuk tay mangod mamasa sin tarasulin hamuk day sa binibantog way naro kayo din kanapatuan jilaka karekaw tay mangod. Yari na siya biyahon. Assalamualaikum kanyo katan pamanga nagdurungog hatiranan sanglit iwan pagsukur pagkabagayan pamanga nagdurungog sintarasoldang Sanglit iwan pamudji mga tay manghod sinyan kamu masih timatay hon. Tarasol iwan daman yari kiumpus singkahalan hibabai iwan sing usog. usog iwan babae isturihon kahalan hiwudyang iwan sinsubol daing haadlaw pabulan sambil patahon timaod na inbudyang maas iwan limaon. Ano? Budyang maas timaod tabya dakuman pasalsin ng usaha pakalayuan. Wala sa udi yawot nagkabuyanan inmaksudway rugain bangman sumanyang. Inmaksud way dugaing inhuna-huna atas magbudyang maas mangusaha way sila nagbali bisan way paghula bangman sila makatumbas ha inaama. Inaama tungbasan ba't da sumanyang inpagbanaway piaruli kaya lupahan. Di da kuno mauno bisan magliaunan libuton man kuno imbud bangway na suratan. Hambok day sab ini in makasusa bakin babae biya kanyo di makabana pasalbang abutan sin lumaas na bisan pagkaw malingkat way na magguna. Matimbunal. Bisan pa kaw malingkat bang malaas na akon to din usog di na magguna. Pasaling kakunahan in muna amon makalag tiyubo magsama-sama. Ang pahabihayaon tabya dakuman timaod na in malaas nagliaunan pasal in sila bang pamaya-mayaan magtuy nila bastiron in kausugan. Ang pahawak do ini in makasusa bisan matawod arta bangway anak ta. Gaman kausok naan bang malaas na may tapalaw niya di mapatay makasimbol na. Gaman kausok naan bang bukon mura anak mag-agaw sin bulawan sin arta pilak dahing hawadyo papantalon mo di na dumakdak pasal di na hikapagguna baran limaas. Hangkan sa ingkamo kabudjangan suway bukunda mabungis hakausukan. Mahunitod bang lumaas magliaunan bang abutan sin minupus way na panambungan. Jarin niya rito na hadya intarasul kaya mauduan kahalan sin kabudjangan. Bang ikaw apatuan jila ka unin dia ko mo sinaming dia kahalan sin dia. Mga patumtum ko ang mga kabudjangan ando na bang kamo maray na magminopos na ibut-ibut kanyo na pagbana na kamo. Abiyan to. Na Na okay na sala. Okay na. Salam doon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.